Pozdrav svima i dobrodošli nazad na YouTube kanal Telesporta. Moje ime je Miloš, a ja ću još jednom biti vaš domaćin na našem kanalu u okviru ovog našeg najnovijeg videa u kome pričamo o trećem kolu Evrolige iz prizme Crvene zvezde. Naime, Crvena zvezda je pred svojim navijačima u prepunoj Beogradskoj areni poražena od ekipe Monaka rezultatom 82-76. Onako poprilično razočaravajući poraz, imajući u vidu da se neke slične stvari i slične loše navike ponavljaju, loše tendencije pre svega u igri Crvene zvezde, zbog kojih Zvezda beleži još jedan poraz u donekle sličnom maniru kao utakmica u Žalgirisu jedno kolo pre. Pa i pored toga mora se priznati viđena je zaista dobra utakmica i veoma zanimljiva utakmica i dobra borba između ove dve ekipe, što u prvom poluvremenu, a posebno u drugom poluvremenu kada je, sada kažem, utakmica odlučivala, te su viđeni zaista neke dobri potezi na obe strane. Ipak Monako se našao, da kažem, spretniji i pametniji u toj završnici i imali su nekako više raspoloženih igrača i bolji fokus na to što se dešava na terenu i bolju adaptaciju na zvezdinu odbranu, te su tako slavili i prekinuli veoma loš niz i seriju u kojoj su se onako neradno našli. Naime, Monako je bio možda i među glavnim favoritima po svim nekim tim power rankingsima, čak između ostalog i mog ličnog power rankingsa, skroz gore u vrhu kao jedan od kontendera da osvoji čak Euroligu usled dobrog posla na tržištu koji su radili. Međutim, u prva dva kola nisu se baš proslavili, izgubili su od Valencije, a potom ubedljivo izgubili od ekipe Virtusa, tako da ova utakmica sa Zvezdom za njih je došla u vrlo nezgodnom trenutku i u slučaju poraza pitanje je šta bi se desilo i sa Sašom Obradovićem, obzirom da znamo koliko vlasnici u Monaku nemaju baš puno strpljenja za loše rezultate svog tima. Ipak Saša Obradović je skinuo deo pritiska sa sebe, u narednom kolu čeka ga ekipa Albe, dok će Crvena zvezda put baš pomenutog Virtusa koji ove sezone igra zaista dobru košarku pod vođstvom Luke Bankija. Pre nego što krenemo dulje pričamo o ovoj utakmici, lajkujte ovaj video, šerite ga, komentarišite ga ispod kako vam se svidjela igra Zvezde i kako vam se sviđa naša analiza i naravno subscribeujte se na naš kanal kako biste nastavili da pratite sadržaje na našem kanalu. Dakle, ova utakmica je pokazala da Crvena zvezda još mnogo ima da radi, pre svega na kohezivnosti i harmoniji unutar tima. Tu ne mislim nužno naravno na hemiju, na ličnom nivou, više mislim na hemiju što se tiče igre na parketu. Stičem utisak da Crvena zvezda zaista nema ideju kako da privede utakmicu kraju kada se rezultat lomi u toj posljednjoj četvrtini, na polovini iste i tako dalje. Deluje je tada potpuno fokus bledi među igračima Crvene zvezde, tada se uzimaju neki šutevi koji definitivno nisu ideja trenera Duška Ivanovića, a i ideja samih igrača. Previše brzoplato se šutiralo i neke su se greške pravile koje onako baš nisu svojstvene ekipi koja u svojoj spoljnoj liniji ima takav kvalitet u vidu Šabaza Nejpira i iskustvo pre svega Miloša Teodosića kao i atleticizam Nemanje Nedovića, tako da mi baš onako deluje čudno da takva jedna, kažem, ekipa sa takvom spoljnom linijom pravi tako neke ishitrene i pre svega loše odluke na terenu. Takođe, ono što poprilično bode oči takođe jeste nekako te izmene koje pravi trener Duško Ivanović. Zaista ne mogu da ne primetim da je u trenucima kada je Joel Bolomboy bio na parketu, Crvena zvezda gleda zaista dobro, jer jedini on iz te centarske linije bio dovoljno sposoban da parira tim fizički zaista jakim i impresivnim peticama i četvorkama Monaka. Tu pre svega mislim na Johna Browna na poziciji 4, defanzivnog specijalca ekipe Monaka, i naravno Donte Halla koji je zaista pružio sjajnu partiju i skokom i fizikalijama prosto terorisao centarsku liniju Crvene zvezde do momenta ulaska Joela Bolomba, kojim se na adekvatan način svojom, da kažem, čvrstinom i stavom i skokom adekvatno suprotstavio do trenutka kada on naprasno izlazi iz igre i nismo ga vidjeli do kraja utakmice i zaista i ta, da kažem, fizikalnost te petorke Monaka došla još više do izražaja. Takođe, ono što takođe bode oči jeste dosta loša odbrana na Mikeu Jamesu.
naravno Mike James je Mike James, je on najboljih igrača u Evropi i teško njega možete puno limitirate u onome što on zamisli. On i uzima te teške šuteve, pa zato što je on ta klasa i što će ih vjerojatno pogoditi. Ali ono što bode oči jeste da je Crvena Zvezda dosta puta pomagala sa prvog pasa kada se radi o Mikeu Jamesu. To jeste izvrstan koncepcijski rizik da ostavite u tom slučaju igrača na prvom pasu, praktično samog, i da on pogodi trojku ili da je promaši. Međutim, to se radi u situaciji kada Monako nije nužno baš puno promašivao što se tiče trojki pre svega na ovoj utakmici. Pogodili su čak 10 trojke na kraju od samo 23 pokušaja, što je izvrsan, da kažem, učinak. Tako da kada je znate da ekipa Monaka nije baš toliko promašivala na utakmici, da pomaže sa prvog pasa nije baš najpametnija odluka. Za moj ukus, James nije puno ni penala šutirao, mislim slobodnih bacanja, dakle nije bio puno ni fauliran, tako da dosta tih nekih prodora i tih bravura koje on zaista imao i bio majstral na ovoj utakmici nisu bile sasečene faulom na vreme. To su neka malo lična opažanja, vi pišete ispod da li se slažete ili ne, ali za moj ukus imao previše slobode. Radio je maltene šta je hteo, imao na kraju 20 poena i čak 11 asistencija, mislim da je igrao svih 40 minuta, zaista sjajna partija Mikea Jamesa i to treba reći, ali Zvezda nije dovoljno radila na tome da mu oteža taj put. Također, previše oslanjanja na šut za 3 poena, također jedan odlika Crvene Zvezde. U prvom povremenu to zaista jeste funkcionisalo i Zvezda igrala dosta brže kada je taj šut za 3 poena bio, kažem, tu prisutan. Pogađa Rokas Giedraitis, mislim da je pogodio 4 od 5 trojke ili čak 4 od 4 trojke u prvom povremenu, međutim u drugom povremenu totalno je nestao, mislim da je šutno samo još dve trojke i promašio obe. Zašto se nije više šutiralo i išlo na njega što u tim akcijama za izlazak iz down screenova ili izlazak iz neke kretnje i tako dalje, ne znam, nekim se drugim putem otišlo i Giedraitis je prosto bio zaboravljen. Također, Zvezda je na ovoj utakmici šutnula više trojki nego dvojki, što je onako poprilično presedan kada se radi bar o evropskoj košarci, tako da ne znam koliko je to pametno. Naravno, kada šut ide i kada sve ulazi, to je apsolutno dobra ideja, ali postavlja se pitanje šta kada šut ne ulazi, kako onda, i deluje da Crvena Zvezda nema još uvijek taj plan B baš toliko razrađen kao što bi možda trener Ivanović to volao. Također na konferenciji za štampu trener Duško Ivanović je onako dobio par pitanja vezanih za to raspoređivanje minuta i donošenje odluka u nekim ključnim situacijama i onako poprilično besno odgovorio da su to glupa pitanja i da u ovoj fazi sezone zaista ne vredi pitati takve pitanja. Jasno, ekipa još uvijek traži, još uvijek su to novi igrači i ima istinu u tome. Zaista Zvezda jeste promijenila dosta igrača, ja sam to govorio na samom početku sezone, treba će vremena i strpljenja da se ovaj roster posloži i krene da igra kako treba da igra. Ali također pitanje ima, da kažem, težinu i ima smisla, jer zaista neke odluke koje se donose u tim završnicama, što od igrača, što od njega samog, što se tiče izbora petorke, nisu baš najjasnije širem javnom mnjenju. Tako da, to je to za ovaj kratak uvod. Sada ću vam pokazati nekoliko snimaka koje sam izdvojio, koje sam našao za najzanimljivije sa ovog meča. Za početak, prvi poeni Crvene Zvezde postiže ih Adam Hanga na sjajnu asistenciju Miloša Teodosića, pa da pogledam ovdje aut sa strane koji izvodi baš Hanga. U organizatorskoj ulozi je naravno Miloš Teodosić. Ovdje zove Tobija u taj pick and roll. Tobi ipak odlučuje se napravi pik sa druge strane, takozvani rep pik. Međutim, ovdje Teodosić sjajno uočava da se stvorio prostor usled pripremanja za iskakanje od strane Matejunasa i blago kašnjenja Elija Okoba, pa ovdje sjajno splituje pick and roll, dakle prolazi između Matejunasa i Okoba, dakle razdvaja pick and roll, a ovdje pogledajte se Hangu koji sjajno čita ovdje kretnju. James ovdje spava, ne gleda deo Hanga i Hanga na drugi obruč lako polaše. Zvezda je zaista solidno igrala u prvoj četvrtini i generalno govoreći u prvom poluvremenu i u ovoj akciji koju ću sada pokazati dala je primjer i šlagvort kakvu će odbranu pokušati na Mikeu Jamesu u nastavku utakmice i ovdje je to prošlo, međutim u nastavku utakmice i nije baš toliko prolazilo, ali evo o čemu se radi. Ovdje loptu prenosi Eli Okobo, trčanje, tranzicija, rani pik ovdje sa Blossomgamom, ne dešava se ništa, lopta naravno kod Jamesa koji poziva akciju praktično ovdje za sebe, izolaciju, obzirom da je ideja bila da se targetira Miloš Teodosić od samog starta i prethodno ga napadao i Jerome Blossomgame na niskom postu, sada ga napada i ovdje James. I pogledajte Hangu ovdje, Hanga već se sprema da
udvoji Jamesa na prodoru u slučaju da ode na desnu stranu, međutim on ne radi to, ovde ga sa leve strane udvaja Davidovac, ovde možda Mike James mogao da pusti pas kao Kobu na 45, međutim on to nije video, prolazi ovde, udara, prolazi pored Davidovca, baca ovde solidan pas Korneliju, međutim dobro Zvezda ovde puni reket na ovom malom prostoru, Teodosić je tu prikrao i uspeo da izbije tu loptu Johnu Brownu i odmah se otvara kontranapad za Zvezdu, Rokas Giedraitis u ofsajdu zakucava. Nije u dobrom momentu Mike Tobey, zaista, to sam već govorio i u prošlom videu kada smo analizirali Zvezdu i Žalgiris, a to se vidi i na ovoj utakmici, toga sam mislim svi svesni što tiče navijača Crvena Zvezda. Ovde je sasvim solidan napad Zvezde po ulasku Shabaza Napiera u igru, pick and roll ovde sa Tobijem, Shabazz Napier ovde zaustavlja se, pravi tu oštru promenu, ima opciju da ide u repik ovde sa Tobijem, čini to, dobar ugao, dobar blok, pre svega, ovo su njegove pozicije, međutim Shabazz Napier promašuje, hvata skok Mike Tobey i ovde loš povratni pas, zaista ovde čitaju ovde vrlo lako igrači Makabija, vrlo ovo mekano, možda ovo čak mogao da izvuče na obruču, da je malo jače u taj kontakt ušao, međutim ovde kraje loptu Mike James, otvara kontru i ne samo što je Tobey izgubio ovde loptu, ovde u tranziciji, koga ovde čuva Mike Tobey? Nikoga na ničijoj zemlji, njegov igrač ili čiji god igrač, nebitno, ali da li su svi preuzeli svog igrača u toj tranziciji, u tom skremblovanju, sem njega, on ovde ne čuva nikoga na ničoj zemlji i lagani zicer ovde, mislim da je ovo alfa dijelo. Crvena Zvezda mora da radi na tome da ne postane predvidljiva što se tiče faze napada i da napadi prosto izgledaju sliveno i tečno, a ne ovako usporeno kao što ću sada pokazati. Ovdje Lazarević sa loptom, uručenje ovde za Nedovića, jedan pick and roll ovde, drugi pick and roll, ništa se ne dešava, ne napada Nemanja dovoljno agresivno ovaj pick and roll, nije daleko odmako, nije napravio separaciju između dešavanja bloka i njegovog trenutnog mesta. Ovde ponovo treći blok, ovde ne dešava se ništa, lopta ko Shabaza Napiera, već je to sada puno čekanja, ovde nema poziciju Mitrović ovde protiv Dialoa, kreće Napier u kreaciju, dobra odbrana Okoba ovde, ovo su već odsudni, daleko je koša Napier, ovo nisu šutevi koji želite da uzima vaš najbolji igrač, hvata Mitrović, međutim promašuje zicer i Monako kreće u napad. Targetirao je Monako Teodosića u skoro svakoj posedu kada je Teodosić bio na parketu. Evo jednog primjera i za to ovde, vuče se kontra Okoba sa loptom, ovde se spušta lopta ponovo na Blossongima protiv Luke Mitrovića, napada Blossongim, pravi rolling, ovde jako loše ovde zagrađivanje Miloša Teodosića, ovde kasni, kupi mu loptu Alfa Diallo ovde, jako slab close out ovde na Michael Jamesu, vrlo sporo deluje James, jedne finte prolazi Teodosića i pogađa za 3. Nedugo zatim ponovo isti primjer ovde out, čeoni out koji izvodi Mike James, ovde zapravo bez akcije ovde ni bilo kakvo i Alfa Diallo ovde traži kontakt i traži to uvaljivanje sa Teodosićem, daleko je snažniji od Teodosića, čvršći, ovde koristi tu visoku prednost, igra 1-1 ovde, brz rolling i lagani taj poluhorog od tablu. Evo sada jednog primjera polovinom druge četvrtine koji je onako bio dobar primjer u smislu toga da odbrana protiv Mikea Jamesa, to udvajanje sa prvog pasa neće nužno biti dobro rešenje u nastavku meča, što Crvena Zvezda nije odustala da radi i nakon ovih par neuspešnih pokušaja već sada. Znači ovde imamo čeoni out, ovde s loptom je Diallo, uručenje za Jamesa, ovde pick and roll na koga ništa neće biti i ovde kako je dobio Teodosić za čuvara, James to prepoznaje, kreće da igra 1-1, ovde probija tu prvu liniju i ovde Nedović mora da pomogne usled toga što James ovde obilazi Teodosića, ovde Jakuba Utara, kapitan ekipe Monaka, se dobro relocira, dobar ugao ovde i pogodak za 3 poena. Drugo poluvreme i ponovo ta neka vrsta box and one odbrane na Mike Jamesu koja ponovo ne daje rezultata, nije davala puno rezultata ni u prvom poluvremenu, ali očigledno Zvezda je nastavila sa tim konceptom. Ovde čeoni out, utrčavanje ovde Blossongima, prati ipak Giedraitis, onda ovde dupla blokada za Jamesa poprečno, međutim Hanga ga je preuzeo u drugom poluvremenu. Dobro odbrana ovde Hange, dobro iskakanje ovde Tobija, forsiraju Jamesa, stane sa driblingom ovde, Jamesu ne volji, ipak uspeva da doda do Blossongima i ovde pogledajte sada totalna konfuzija što se tiče Shabaza Napiera i njegovog pozicioniranja. Ovde James napada, Shabazz ne prati uopšte kretanje njegovog igrača, to je Eli Okobo, ovde spava, Eli Okobo ima otvoren šut za 3 poena, ovo neće promašiti.
Monako je polako, ali sigurno preuzimao kontrolu utakmice u drugom poluvremenu. Mike James je u toku treće četvrtine je 2 ili 3 puta za redom rešio situacije 1 na 1 što protiv Nedovića, što protiv Davidovca i svojim pull-up šutevima pogađao samo dno mrežice. A i ovdje ćemo pokazati jednu situaciju u izolaciji da je možda Bolomboy bio najuspešniji od svih igrača Zvezde u branjenju Mikea Jamesa i naravno pokazat ćemo i manjak defanzivnog skoka. Ovdje Cheon je out Monaka, kretnja ovdje Johna Browna, međutim ništa se ne dešava, ovdje blok u leđa ide za i blago saplitanje ovdje Giedraitisa, međutim Bolomboy ovdje čita šta se desi, možda ovdje mogao pas čak da ide za Halla, međutim nije imao dobar ugao od prosto veličine tela Joela Bolomboya. James onda kreće od kreaciju u 1-1, dobar rad nogu ovdje Bolomboya, nema ovdje ništa i težak šut Mikea. Međutim ovdje niko ne gradi Dontu Halla dovoljno dobro, Nedović ne ide dovoljno agresivno na ovaj skok i Hall izbija i novi napad za Monako. Ovdje prolazi James Bolomboy usle nešto više prostora koje je dobio i baca ovdje, ali niko ne čuva Dontu Halla. Daleko najbolji zvezdni centar na ovom meču bio je Joel Bolomboy. Ovdje Nemanja Nedović iz duplog pika prvo sa Davidovcem, potom sa upravo Bolomboyem, potom rep pik ovdje, iskakanje Donte Halla, Nedović to prepoznaje, odmah dodaje brzo loptu ovdje Teodosiću i sada ovdje Teodosić ponovno ima da napravi izbor u korneru Giedraitis ili u reketu Bolomboy. Čeka ovdje da defanzivac napravi odluku ovdje dijalog na koga će, naravno Giedraitis koji je opasniji šuter polako pomera Diallo i kreće se ka njemu. Teodosić pušta pas ovdje za Bolomboy sjajno fintom ovdje apsorbuje kontakt i pogađa uz faul. Sada vidimo gdje je zapelo za Crvenu zvezdu u toj poslednjoj četvrtini. Pa tu pre svega moramo istaći Shabazza Napiera i njegovu seriju loših poteza koji su nekako došli baš u presudnim momentima ove utakmice. Ovdje nakon dobre odbrane ovdje na Eliju Okobu u situaciji 1-1 i obezbeđivanja defanzivnog skoka Zvezde ide kontra, Napier ide ovdje u kontru i iz nekog neobjašnjivog razloga baca jako loš pas ovdje u out. Mogao je Napier da završi ili da prosto doda bolji pas Nedoviću koga nije video da je utrčao, međutim lopta odlazi u out u momentu kada Monako vodi sa 2 razlike. Potom ponovo, neću da kažem greška, ali skupocen promašaj Shabazza Napiera ovdje u 14 sekundi pre kraja napada i ili sa njega, ovdje rani pik sa Lukom Mitrovićem, međutim Shabazza Napier lovi ovdje Okoba na pogrešnoj nozi, ide do koša, cikcak korak, međutim promašuje zicer i ovo je zaista koštalo Zvezdu s obzirom na to da je u sljedećem napadu Mike James pogodio u izolaciji i odveo Monako na plus 4 3 minuta pre kraja, dakle već tu polako voda krenula da ulazi u uši što se tiče Crvene zvezde. I ponovo je uprkos tome Zvezda išla na Napiera donekle logično, obzirom da je Napier daleko najbolji igrač Crvene zvezde po tom suvom individualnom talentu. Međutim, ponovo Napier nije bio precizan, nije donao pre svega dobru odluku. Ovdje je Napier pik sa Mitrovićem, ne dešava se ništa, pas, razmenjuju Giedraitis i Napier, ovdje 1-1 situacija. Dolazi u pik Mitrović, prolazi ovdje Napier i sad pogledajte, ovdje je možda čak mogao da uputi floater šut, ili da prosto šutne sa pol distance, ili da uposli Rokasa Giedraitisa u korenu, međutim on se odlučuje ovdje da ode do koša i da proba da iznese ovo na obruč, međutim tu je John Brown sjajna odbrana, zapravo ne, ovo je bio mislim Jakuba Utara, sjajna odbrana ovdje Utare, još i krade loptu Napieru, sve ovdje čisto nema ovdje ni govora o faulu, tako da Monako prelazi u fazu napada i čini mi se poentira. I za kraj, realno akcija koja je presudila Crvenoj zvezdi i stavila tačku na ovaj susret, odlučujući poeni, mislim da je Alpha Diallo bio pitanje, međutim ponovo posledica te odbrane na Mikeu Jamesu i pomaganju sa prvog pasa, takozvani box and one, neka vrsta zapravo box and one odbrane. Ovdje Mike James u izolaciji sa Rokasom Giedraitisom, Teodosić već ovdje pomera, Motejunas to vidi i odmah zna šta mu je činiti, zna da treba da zagradi ovdje Mitrovića i da mu ne omogući da izađe na close out ovdje na Diallo u momentu kad James mu doda loptu. Ovdje James pravi promjenu napada u sredinu, navlači Teodosića, sjajno se izlači na stranu, ne uspeva Teodosić tu da izbije lagan pas ovdje za Dialloa, Diallo je sam, Motejunas sam pravi blok, Mitrović ne stiže prosto da iskoči i Diallo pogađa trojku.
Dakle, da rezimiramo, rekao bih možda i zaslužen poraz Crvene zvezde, iako je zaista pružena sasvim solidna igra pred svojom publikom, ipak nedovoljno dobra da se savlada izuzetno talentovana ekipa Monaka. Samim tim treba istaći najbolje pojedince sa ovog meča. Rokas Giedraitis je predvodio svoj tim sa 20 postignutih poena i šutem za 3 poena, ukoliko se ne varam 4 od 6. Međutim, svi ti 20 poena maltene došli su iz prvog poluvremena. U drugom poluvremenu Rokas Giedraitis daleko bolje čuvan, a i rekao bih zaboravljen od strane sopstvenih saigrača, a možda čak i trenera. Nemanja Nedović je odigrao zaista dobru utakmicu, 15 poena, 6 asistencija, sve prisutan zaista i u napadu, a boga mi i u odbrani. Međutim, taj jedan, da kažem, prodor na kraju možda i rešio pitanje pobednika kada je onako možda prebrzo ušao na koš i tu ga je sačekao John Brown i omeo dovoljno da Nemanja ne postigne to polaganje. Ipak zaista mislim da je bio indeksom najkorisniji igrač Crvene zvezde, to treba istaći. Jedini dvocifren pored njih bio je Joel Bolomboy sa 11 postignutih poena i zaista sjajnom partijom, možda i najbolji trenutno, mislim, bar na ovoj utakmici, definitivno najbolji centar u redovima Crvene zvezde. I dalje nedostaje učinak Majka Tobija, koji se poprilično muči što u napadu, što u odbrani i ne uspeva naći neku svoju ulogu i svoj napadački ritam. Marko Simonović čas bljesne, čas ga opet nema, opet relativno mala minutaža za njega, nekih možda 10 minuta proveo na terenu. Luku Mitrovića nismo puno vidjeli na ovoj utakmici, vratno zato što mu matchup sa ovim visokim i snažnim i atletski veoma moćnim igračima Monaka što se tiče te unutrašnje linije vratno ne leži. Također loša utakmica Šabaza Napira, jeste postigao 7 poena, ali zaista pregrš nekih loših rešenja, kao što sam već rekao, u tom finišu i koji su onako Zvezdu baš ubacili u kontraritam. Miloš Teodosić samo 3 poena, 1 od 7 šut za 3 poena, nije šutirao za 2, da li su sve baš te trojke bile neophodne i rezonske, ne znam. Ponovno problemi sa njim u fazi odbrane, tako da neke stvari zaista trener Duško Ivanović mora da adresira kako bi ekipa prosto bolje delovala. Također sleduje to teško gostovanje protiv Virtusa koji igra zaista u životnoj formi, tako da vremena za razmišljanje mnogo i za tugovanje zbog ovog poraza i nema. Što se tiče ekipe Monaka, vredi istaći zaista Majka Jamesa, 18 poena, 11 asistencija, fenomenalna partija, zaista telo je veoma moćno na terenu. Nije to bio onaj Mike James koji solira, koji divlja, koji šutira bog na kakve šuteve. Jeste on šutno teške šuteve, ali ih je naravno i pogodio. I kažem opet, podatak da imao 11 asistencija, dovoljno govori da je definitivno delio tu loptu sa saigračima i bio veoma dobar asistent. Od ostalih igrača izdvojit ću Alfu Diala koji se u tim nekim ključnim momentima baš onako pridružio Jamesu u pre svega toj skoreškoj dužnosti i postigao možda odlučujuću trojku za pobedu Monaka, 12 poena, 8 skokova. John Brown također 11 poena, sjajan posao u odbrani i 4 ili 5 povuđenih šuteva sa polu distance iz tih nekih njegovih pozicija. Javio se u tom segmentu igre. Elio Kobo nakon lošeg početka utakmice u nastavku meča se priključio ekipi i postigao ih sam 11 poena uz 5 skokova i 5 asistencija. Dante Hall 8 poena, Motajunas 9 poena, zaista dosta igrača je učestvovalo, mnogo više igrača učestvovalo aktivno u napadačkim akcijama svog tima i to napadačkom doprinosu nego što je bio slučaj kod ekipe Crvene zvezde. To je bilo to za ovaj video klip, ponovit ću još jednom like, share, subscribe, a vi se vrlo brzo vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada pozdrav i vidimo se.